polje, da ubija, da pali, da udeči polje. Zato to morate svi i svaki građanin mora biti pripremljen i spreman za evakuaciju. To neće uvijek biti najavljeno, neće imati dovoljno vremena da priprema, možda će sintetik skrenuti što uhvatiti gdje da spasi krivu glavu. Morate se pripremljati, jer Tržić nam je prvi na udaru. Znači, htjeli smo da to proverimo. I mi kroz ovu vežbu moramo sagledati da li smo dobro pripremljeni, da li smo dobro organizovali i kako trebamo to najbolje moguće uraditi da nam ne bi bilo u slučaju dejstava civilnih žrtava. Blagovremeno moramo evakuisati stanovništvo. Poučen ovim iskustvom u zapadnoj Slavoniji, a i kroz istoriju, kroz ratove, stanovništvo se mora na vrijeme izvući iz bjegove i skloniti. A jedinice i vojska, ona ostaje na položaju i izvršava svoje zadatke. Jako je važno i bitno da vi shvatite i da znate da morate se kući u okviru porodice pripremiti, sve to organizovati i na dati signal mora se izvući u reon tamo gdje je to predviđeno.